Hakane ka janmi jong khat pratrik jong mang a jaw psaw kaseng Riboy People Council RBPC kayoban penyar lang bakas na trikam jong ka hakaba kalayoban penkhas ya ka RBPC umling circle da ka jing pelong ya ka jingelang ban penskem ya kinong kit kam baning kong na ka banta ka samoy trikam jong snam a jaw psaw hadu a jaw pnyo bad ya kanila pelong ha ka dorbal ho kasnong umling Riboy district. Hakati ke jingelang jong seng la don kad presiden barang ba seng RBPC seng kemi uba Jason Lennox nong room haka jingi don kat lang uba Vincent Sokwai sket 3 RBPC uba Mission Tran Vice President RBPC seng kemi uba Rocky Lingdok Publicity sket 3 uba Victor Suleng Assistant Organizing sket 3 lembat gid khat ki balawan ban senran na seng kemi bat hakani ke jing pes kami ke nongkit kam batmai lawan ban penjen smai khat ki balawan ban pen soil di bat keseng do presiden rang ba ka RBPC seng kemi uba Jason Lennox nong room hak bola pensyai kimat trikam jong keseng balayo benjiat yu ba Lazarus Rani kum presiden RBPC umling circle baru ba migration nong room kum sket 3 lambat ki apply ngut khat betmai jong keseng Agano ka kanhun aswa bin penyaso kurang padlom do musnam kadai ka rukom bagi hak pensmai khnang ba kadai ka klipat ka bangi yang apo jeng kamera kamde ko yang kai kali yang paling mudah yang ada kemensim juga jiki klik bat ka jinda pram na kita kari berkaca itu ko magasay kalak mengkre kene ko dok nga kerpat ikikat pagana pule menganak mat buat dadin jona barok kak tiba dei buat jaga say ni dikun ka Riboy da ka jinti bro tiklay ni kular scam patunda ya kamera pan syakriho ya kari bajat benreu da ka mensim jong ka jinglong shlur klem kenradin lingba ka Riboy People's Council ini bagi dia kedua penikaran yang hikam ki bagi dia dulu pakai dalam masalah kadai ke senong umum kabangi ni sedang yang seperti benian berat enggak sumbo kaba bahatam kaba don lagi nak kata bahatam ni aku cuma dalam masalah bat kadai kena juk senong kaba mentang si bailat ini bagi ni lum kumne kedui rengkat bat mapi di dur mak ki bedon yang mesin jong ka cekit ke aku pergi baladep krempep aku pergi bagi lum banyak sedap yang kam bat ka kuat ka bagi dia kam kadai juk kayin kadai juk senong kadai nang ne mada kasih saksisin ni kira so ni pada new saksisin ya kadong bat ka district baru kowe apli bisbo perkat di baru kuat kan berde apa yang bilang bahwa kata kuat tapi snap tapi sungguh kin puson yang kita kijimut ki bangan berat kindai ki batmai kindai ki berlemah rei ki badontam bat ki bai jadi do hakili si kontan aku trik jong kelalungkot kakandai sepak berkuwe aku trik jong kelalungkot Januari kakandai sepak berkuwe habalajin ya presiden ubah kena tam jong ri Amerika kata John F Kennedy hagas ni ka basdam kabu ajikran lani kata ka inaugural address ukhot wer ye kinong Amerika ukhot wer ye kinong Amerika bakin berat lani bakin ai ka senyang na ka benta ka ri ka jongki khat khandai spa ruwe kadai ka sni ka penkelai ka history jong ka Amerika namar ba hak tu sni utai presiden ubah kena tam hak history jong ka Amerika uom ba wakli ba ka ka ri ka la le ka ju pi do kli ya de ka ba pi la le ka ju ri ka ju ka ji kli ko ngang kwa ba pashat pi pulok ye wakli ba ka district ka jongi wakli ba ka Riboy wakli ba ka jet penru kan le ba yang ai pi ka ri nin kli yang ada kat mau ni lah berpay ke rumah bat kat mau ni lah berperan tu dia kan district kami jom kami kau kaba hakawi ke teori ka origin of the species
jong Charles Darwin haka bidi kategori teori Herbert Spencer Wayne naki philosopher rao perthat English philosopher uong ba this is the survival of the fittest. Survival of the fittest ka bangmut bakane kamdei bakat mo ngi klan. Survival of the fittest kamut bakat mo ngi start. Survival of the fittest kamut kat no ngi la berkelah bak kapor. Lalu ngi klan nyimla bak adap kapor ndon jaka nam ta jong aduti. Lalu ngi start kat pastat. Lalu ngi la berkelah kat kum kapor. Kamdon jing mentoi nam ta jong aduti. Biar ni pak. Lalu ngi start bak ngi klan. Bak hajuk kapor. Lalu ngi susu ya kapor ka pemerintah kadiman ayu la pemerintah jong aduti. Kini kita don jaka bak balak batin maka dengan sahabat kata kala kini si pemerintah kita kini ambil kesembuh perkat di bangga angker ke ini hakapor bagi ya cinti ban seng ya ketika River People's Council kalau kita masih mau kata nama apa hak itu dikor ihap tamjid ya kiri rumah nak dong perkan ihap buat kapan buat online bagi yo ini nanti belum dibenden tadi nak pemerintah kadis seperti ka jom bak hakapor ka bagi ngilap hakapor ka bagi yo bani kendu bani shop perkat kadang kapor ka bagi lagu kya ndam perlu ladangan keren ni kan very emotional nama bagi nam ta juga riboi nidol ni ka jimut ka bahatam but they ka daw ni raseng kan ka riboi People's Council ban keren na pemerintah interest ka riboi but kita interest ka riboi nilap pilih ka interest juga riboi ka lomba ni kat no ni nilap ban ya da ya kan kita kilap jinyada ki ba mangapi nilap kilap jinyada kilong nabu ngayin kilap jinyada kilong aku asno ka bangimi na mayin kilap jinyada kilong nam ta ka imlang ka salam kilap jinyada kilong bangin penting na way pa way nok sino to ka riboi ndai ba chang riboi kita gini interest di mana kalian terpeseng kayak bak hangta nyela ban categorize baki kita kibangi nyela ban penmentoi ya kinong sino to riboi bak habangi seng yang riboi People's Council ni dadon lu ya kita kirut na ni dadon lu ya kata cingmut bandang ni syakmat kuno ni nyela Victor mane uang bakane ke circle ke baar juga seng kau chisen perkat let's say ni dan tu only lak loi pula keren ni ki babatam nam sa juga district henry ni de bendot ni ya kathong la de bendot ya kathong kamen tu yang ni la de bendot kat ko tasne ka seng henry buat lagi pendap system ka River People's Council ka don ni kathong ka bahet ka babatam na bangta juga River district kita ki thong juga River People's Council bun ki phone ki bakli ni balik kat ni la bun seng halang Hirang kuat berdui sapoi keseng, balik kuat bantu kain dan kae, balik pula bantu kain dan kabi. Kayak kamu ingin jawab kalau mbak ideologically nyimlok inlan, nyimye kan, agar pemperkat pertanyaan. Kayak kita kijibung yahap, kajibung yahap kalau mbak nyimpul seluruh lagi kuat di kurang besar. Ideologically, om yahap nama bagi seluruh lagi kuat, mungkin niat niat sadar. Ideologically, nyim yahap nama ba kimyo yo dukhot juga River People's Council ba urkan hangamai additional kipaw ki kansya bak kam kongsan kalong ba ni na kalian juga sing nyim ju persilur lani nyim ju perkesan ki dukhot banle ki kilo dikam ki bolong persya entah ino masalah ideologically ni yang kan bak labak bak River People's Council man kapor ba ngil galak ba mau bijuran uno dukhot boleh nade nam ta ikam juga masalah kada gitu gitu ni buat uno dukhot ba ship ko kita itu kaseng bindon ni kaji kita gini gijinya pihak perlu bak nama apa yang yaki buat kini hidup mak kibra aku juga ko hal mentas ni sab hai kana lada kaseng ko ba kam perlu ni ki bakile kilo ikam belum bean aku juga bilang salah kamu buat le lada kalian juga seng ko ba ni ko baniai kalian juga district banseng ya kisamla ya giramba ya belum ya kaji pakat ka bahatam namta juga sino katau women by it we stand by it niat na kamta kata ka pakat
bang kaseng Ribuai People's Council kanian keleng juga Ribuai District banjit dan bansai om ye kinong buat kan repat ye kinong ilang apa ki ajing keran kini ki nong ilang jongi bende lek sini so bakal ketik palak kampak ketik palak tem nyimpat hul bat nyim tu pendram ni persilur iki balata pipat fit yang persilur keran nak mangka hok nama kiri kita pelok kita ki resam ki ba ailat ki bagin yasam ni kesumbo perhat kali ini kapor ka pensyai ini kai ga daw bagi hap bandar ka kunus balang hari baru askata lalu ni bini pelok ki ba ko ka seng kai contribution tu kita mata ka masalah nyim yui kai ga daw lak bende nama ba sumla usul ini galak bende nama ba sumla ailat ini lak bende nama ba sumla pendung ini ko ka seng bakin long kinong yalam hagi ni bisi ba menta ki bundi ke manusia malam kene baru ikut ki ba kuat bansai kinong yalam ki ba bundi ke bundi ini sini la organize la mobilize nak menta ki agenda ki ba tempat infra nak menta ka imlang ka salang dan kita pun dah memburung makuk juga diskusi joki. Kalau lihat saya ni semua tu nak kata ni, ni macam lagi ni kam. But kita pun kita pun jadi kalau mangam api, ni apa suatu yang sebentar kalau mengi kita lupa kita seng. Dia mengiru apa kapor kalau mengiru maka Ribuai People's Council. Ni silong pan kita hidup hak. Kelam dan orang gaji mentoi. Yo isilong pan kita hidup hak. Ibung kuat kan ayah kalau berhadap dengan sebentar. Saya bilang masalah. Dan repro. Kumbang tin ko amba. Berwarna yang gaji kelah, kami gaji mupai. Dan riba, kalau ngini, don kita kata, jika lu, bak kata ketong berwarna yang gaji kelah. Lada kat kini hidup hak, kita belum nampak juga lagi yek. Kita tak nampak juga umling circle. Lada bini haman kisnong, haman gaji bekam juga dong, haman gaji bekam juga kai. Ngantarai kata, nilala berwarna yang gaji kelah. Bak day dan kata dalam kalian juga Ribuai People's Council. Sen kini, kumbang nilarai haka. Jingalang juga seng, ba nang nei syakmat kawai hadin kawai yang kau wah yang isu kaba kata tiong yang kami kecek berdua yang distrik kajongi ni dengkam yang ni wat mut pakai kesini kaba sedang pat wei bagi lami nang ne kam don syukur kaci terlang kani kesembah ke bengiwan ban berat pada kesini ni buat bagi biru yang resort from ia usut ba wei tu usut utak usut kalau ba atau mengaseng ke dengkam yang ni tin perform tin pedet ialah ke kamram lada gajat benda berdawai yang aiki begini hak kesau kesian ni hak penting kena bagi hidut hantar membak gajat benda ke dengkam yang aiki kita lagi dikijikan lu juga seng perlu dia ke dalam ni kuat apa hak kelin juga distrik tentang hidut kita kuat but mang kasing sajai kat pun gaji kulit ni pun kawai ke circle hadir kawai pak but ni log optimistik hidut gaji kerana kita berkerau bawa belai ulung ino yang ada gaji mut ke bawah kepada kita seng bagi kita gaji mut ke bawah perlu pandang nilala panform yang kita buat di circle puak juga distrik di circle di pengkai di unit pandang nilala lain waktu pengingin pun tangkatnya kadang-kadang kita nak cerita dengan jinya ini pandang nilala pun di circle pandang nilala pun di unit ngek yang ada distrik kan rakor lembah gaji trei juga di ikam di bukut. Kalau bila long ready bertrei kita ikam. Ngakok penting tapi kalau bila long ready bertrei kita ikam. Lalu kasih ke kot yapi ba kisama ko ribuai video ega resort. Kabagi ko nadu ajar arkuwe ni dengkam maniaki bandawa nak distrik bakat pulai ega resort DSC. Atau di long ni di balak keluar. Nampak penting dia kata. Jingdan jomki, ya kata ke jingmut, ya jingmut kat, ban syakri, ya ke imlang ke salang, ya ke dong bagi katai. Dai berpiwan, harga ne kasni tang ban nginsu ya pek, ya ki dun kemat ki jongi, dan rai lembah ke jingdan ke jomki, ya ke jingkit kli. Ni kermenru, kane ke jingdan ke jomki, ke jing penyesok ke jomki. Apa ke RBPC kanlong ke jingerap ke bakrau nak ke bentar ke imlang ke salang
hamtam na kabenta ka dauba dausan jong kari pekerjaan bener. Ingat bagi kermen ru tumba iba Victor ilaong. Ba kajindon kajumpi kan pemiru ya kinong yalam. Omba hinsulong kan kitkot kabaro cilungker kajingian lenti kajumpi. Henry niburu kajing kermen ba napdeng jumpi kitkot jong ka umling circle. Hidai ban penmi ya kita kinong yalam iba Ahmad om tang hapo kaseng Henry hakino kino tiba kibenta bagari bekerja bengriu jumi kadongkam Sibun ngimdan ke kentin batkeran kena kapor Henry ni kumpau ke jingkemen ke bekrau na kabenta ke jingdan rekat ke jumpi ba ni kenturu na kalian ke jungi ba hintrei sidom hintrei kamba hinlen lade hin IT lade na kabenta ke dauba jong kari pekerjaan bengriu hamtam jong ka dok berketai hamtam ya kene ka umling circle ke jungi omdai bangidon apo kaseng bangin snow sarong ladang ngin snow hello bangidon apo kaseng ngin sim ya kata ka kabu ba ngin le bahe ngin keren he yano hak kerteng jong kaseng nyuma ya pingi on ba dalele to para sama wat omdan pun kata ka jinglong Henry pidai belum tiba snurit bat tiba len lade na kabenta kadauba kadausan omdei bangin long kita ki basngo krau na ki basngo hanga barabak bat poi cakathong lade sakmat udai belum basngo rit lada pilong basngo rit him salanguru bakrau ya para samla snobha ban kedmau ya kane bat snobha ban ya trai sitom na kabenta ban kentiu ya kaseng ga jongi hagaju kapuar nga kentu kentam ya pi nga kitbok ketiang ya pi bab sedangyo ya kamet ka bekot ka bekia kidangla cucu bertrai sidom na kabenta kaseng kadi kita berkumpul dan kita undang song ikut siang samsiang waktu nang pek dalam undang kemat waktu sudi atau kumagalong maka hari kerja berdua kadawai ibu bersintia dan pek dalam ya lokasi baiklah maksudnya lokasi dom sampai buat tapi si jadi bukti waktu ini cuma belum jadi minta bukti siman dia belum beri bayan baik bayan bukti berlait nak di kebang berlait nak ada bentuk marsional nama bunsit nanti ba ibu di senghalan apa tu na la dalam terkeng bila ikut kamu dia kamseng ini kam show off mengenai kita kata saya dapat kita kerja dia dapat ibor itu baik kerja pun kini orang dapat kalau bukan kini mau itu untuk Ibadi yang kata buat kami kena meminta atau program pada Muslim circle kalau circle sebab New York kata Jinang Roy nampak, but kita itu nampak. Trong khi trong quý của con na bộ cho người ta được nghỉ thì mà quan trọng mặt na chúng ta phải liên số mà bộ cho người ta xem mengaku presiden ngabam yang tajuk bahwa mata biru untuk membuat dari kita mungkin kamu boleh mengeksek dari tajuk bahwa kita minta memperbaik berketiu ya kena dong berkait ini kita kok aman mungkin di kot berawan besok sini minsimnya kata kecil nak kita semua berketiu ya kena dong berkait apa mereka time strong ini kamu betul menurut aku nggak sesuai dengan pemerintahan kerja. Atas ini kepala JIT yang presiden ada di kecilnya tay kecil apa di kot dengan tay kecil ila ayat ada di sini yang mengelam yang mereka sakit kecil yang publik kata anak mentah sampai rekam aduk senam yang aksau aduk senam ajar punya la ayat ada di sini ayat boleh sebut tentang ayat ini ada di sini ayat mengelam
Mereka masuk berdong, maka mereka beri rekam nama siapa, mereka beri rekam dengan paro. Midot itu juga antara antara beri kuat dengan sakit. Tahu midot mengi kita dulu praktir. Jom cepat pak, jom dengan saja jumi. Man perso, bor beripet, dengan sokar, makan nyerap, nak mentah berhenti dengan ketemu haji. Akhirnya dia sendiri di bawah dah. Nioi ya kajin syak niat,